Tabama ababona uJesu owathola impilo zethu ngelilanga sasinda makhosikazi. Akusiwo ke umhlabeleli wami lo, umhlabeleli wentombazane yami. Bayayazi abanye mina wami 3:21 othi ngingumhambi emhlabeni kodwa ufike lo mhlabeleli wanokulunga. Noma sesishintsha izinto Dr. Masiteng udlaliwe kwenziwa konke kodwa athi uNkulunkulu ziyaphenduka. Simila singaba coordinator sifuna ukuya emthandazweni. Masiye emthandazweni ngifuna nje ukuzothi uphindi ume la wakhuluma konke, wakhuluma ngokuhlukunyezwa kodwa wabuya wakhuluma ngedivorce, wayichaza futhi ukuthi ezinye zezinto ezigcina abobaba behamba kusuke kungazinaki kwethu. Kodwa kwavuka kimi mama usini ukuthi abanye bamakhosikazi akusiko ukuhamba ngegown estradeni kodwa kusuke sekuphele unembeza ngoba abanye bayabulawa bagijwa, abanye bashiswa nezindlu, abanye omunye umama ocoordinate efunaheni uzibulele uqala ukubulala abantwana abayi3 wazibulala ngeviki eliphelile. So i-divorce akusiyo into emnandi because amanye amakhosikazi mamusini awaphumanga kahle kwi-divorce kodwa kube nezinto ezenza ukuthi baphume. Abanye ke baphume benemfuzuko belimele, abanye beshiselwe ngishimpahla baphume ngoba bengasahlaleki. Kodwa siyabonga ngendlela mama oyibeke ngayo Dr. Masiteng, ngize kuwe sizobonga ukuthi uSiphiwe uthi le mbewu uma siyoyifaka phansi angazi uyibekile ngesuthu kodwa nami ngiza ngesizulu uthi sishonise phansi sigcibikaze inhliziyo yami kwavuka ukuthi ama-coordinator sesithandazile. So unabathandaza endlini, unabantwana nithandaza nonke, uzunomfundisi endlini kodwa kungalungi lutho. Kungena ingcingo bethi mama ngiyabonga ngithola umsebenzi mabudira, kungena ingcingo ethi omnye ngiyabonga mabuzulu ngishadile kodwa kunabathandazi abasendlini nopasta kodwa kumnyama. Ngizobonga ukuthi uthi kuzafika netimu yethu isho njalo usale sekudala ngoba bathandazile osithandazile abanye banemoto abathandazi abanayo bethandaza bonke endlini yobhala uthandaza ngisho umntwana omncane kodwa namhlanje ngazile ukuthi bathandaza.